Nongeye kubasuhuza cyane ndetse mbaha ikaze mwese mukunda amakuru mashya please nshimira namwe mwakanze subscribe. Ni mu ijambo Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame aherutse kugeza ku bagize biro politike ya RPF Inkotanyi, yanenze bikomeye cyane inkuru zacuzwe mu buryo bwitondewe zigamije kugonganisha ubuyobozi bwa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Ku bantu bakurikiranye neza ikibazo cy'umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, biragoye gushidikanya ko hari ihuriro ry'abakinnyi batandukanye yakoze ubudacogora mu gukwirakwiza igitekerezo kitari ukuri kivuga ko u Rwanda rwasuzuguye Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi rukica ibyo rwiyemeje mu masezerano ya Washington. Ibihugu byombi by'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byashyiriyeho umukono muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku buhuza bwa Perezida Donald Trump. Nk'uko Perezida Kagame yabigaragaje, iyo nkuru yatangiye gukwirakwira cyane nyuma y'uko AS-M23 ifashe umujyi wa Uvira wacumu kubaza umwaka ushize, ibintu yavuze ko byabaye urwitwazo rwakoreshejwe n'abashaka guteza imbere inyungu zabo zitandukanye, ndetse na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame akaba yarashimangiye ko ifatwa rya Uvira ritatunguranye na gato, ahubwo akaba yarasobanuye neza ko ryabaye nyuma y'amezi menshi y'ikwirakwizwa ry'ingabo no gutegura ibitero by'ihuriro rishyigikiye ubutegetsi bwa Kinshasa, birimo n'iz'ingabo z'u Burundi za FDLR. Byongeye kandi imirwano yari yaratangiye mu gihe Perezida Trump, Perezida Kagame ndetse na Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Tshisekedi bahuriraga i Washington gusinya amasezerano y'amahoro ku itariki 4 Ukuboza umwaka ushize 2025. Nk'uko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yabivuze, u Rwanda rwari rwarahaye Amerika amakuru y'ubutasi amezi menshi mbere y'isinywa ry'ayo masezerano, ruburira ku bikorwa bya gisirikare byari biri kubera muri Kivu y'Amajyepfo. Mu buryo uyu Perezida Kagame abibona, nta shingiro rifatika ryari rihari ryatuma ifatwa rya Uvira ryabaye hashize iminsi mike hasinywe amasezerano i Washington, ifatwa nk'ikimenyetso cy'uko u Rwanda rwisubiyeho ku byo rwari rwariyemeje mbere rusinya ayo masezerano. Nyamara niko benshi bahisemo kubisobanura, gusa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo niyo yabaye umwubatsi mukuru w'iyi nkuru, mbega igenda ikwirakwiza inkuru ivuga ko u Rwanda rutubahiriza amasezerano. Kubera ko ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi butabashije kugera ku ntego zabwo ku rugamba, yahisemo gushyira ikizero mu bihano mpuzamahanga byafatirwaga u Rwanda, bwizera ko igitutu cy'ubukungu cyahindura sura y'urugamba, mbega kikaba cyabugirira akamaro. Ubu ni uburyo busa bwakoreshejwe mu mwaka w'2012 bwo gufatira u Rwanda ibihano kugira ngo M23 icike intege, maze amaherezo imitwe ifite ingengabitekerezo ya jenoside yongere kubona ibirindiro hafi ku mipaka y'u Rwanda, hagamijwe no guhindura ubutegetsi i Kigali mu gihe kirekire, nk'uko abenshi bagiye babyigamba barimo aba FDLR, Tshisekedi ndetse na Evariste Ndayishimiye bafatanye muri uru rugamba banganyemo n'ihuriro rya AS-M23. Ni muri urwo rwego Kinshasa yashoye amafaranga menshi mu bikorwa byo gukorera ubuvugizi no mu bukangurambaga bw'itangazamakuru bugamije kwerekana u Rwanda nk'inzitizi nyamukuru y'amahoro, mu gihe yo ubwayo ikomeza guteza inshingano zayo zo guhagarika, gufasha no kwambura intwaro umutwe wa FDLR ufite ingengabitekerezo ya jenoside, ndetse ukaba ugizwe n'abagize uruhare rukomeye cyane muri jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Itangazamakuru rero rikomeye cyane ryo mu burengerazuba bw'isi naryo ryagize uruhare rukomeye mu gushimangira iyi nkuru, aho ibinyamakuru n'ibitangazamakuru nka Reuters ndetse na France 24 bikunze gusakaza ibyatangazwaga na Kinshasa, ariko ntibihe agaciro gahagije amakuru agaragaza ubufatanye bwayo n'imitwe ifite iyo ngengabitekerezo ya jenoside. Ubona ko harimo ukubogama gukomeye cyane. Imiryango ikora ibikorwa by'ubutabazi ikorera muri MONUSCO hamwe n'amagana y'imiryango itari iya leta ikorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nayo yagize uruhare muri uwo murongo. Nyinshi muri yo ikaba ifite impamvu z'imiterere y'imikorere yayo zituma yifuza kwerekana ko ikibazo gikomeje kuba kibi cyane, kuko gukomeza kw'intambara ari byo bituma inkunga y'amafaranga ikomeza kuboneka, mbega n'ibyo bigakomeza kubaho.
Muri urwo rwego ibikorwa bya AS23 byo kugarura umutekano no gushyiraho imiyoborere mu duce igenzura bibangamiye inyungu bari bategereje, zikaba zirimo n'ibikorwa mpuzamahanga by'ubutabazi bibihera amaramo. Bitangaje rero ko kwerekana uwo mutwe nk'abanyabyaha ruharwa bikomeza kwimakazwa n'abafite inyungu zitari amahoro hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mbega mu kugira ngo hakomeze kuba imidugararo, izo nyungu zabo zidakomwa mu nkokora no kuba AS23 yaba yatsinda urugamba cyangwa se yahagarika intambara mu buryo bwa burundu. Imiryango itandukanye mpuzamahanga nka Human Rights Watch ndetse na Amnesty International nayo ikwiye kwitabwaho by'umwihariko. Iyi miryango igaragaza ko ikora mu bwisanzure, irengera uburenganzira bwa muntu, ariko raporo zayo zibakunze kwibanda ko bivugwa ko byakozwe n'iri huriro rya AS23 mu gihe zititaye cyane ku bwicanyi n'andi mahano byibasiye abatutsi bikorwa n'imitwe ishyigikiwe na Kinshasa irimo Wazalendo ndetse na FDLR. Uko rero guhitamo ibyo yibandaho bagize uruhare mu gutuma abantu benshi bumva nabi imiterere nyayo y'intambara iri hano muri Kongo. Abahoze ari abagize akanama k'impuguke k'umuryango w'abibumbye nabo bakomeje kwenyegeza umuriro, aho ubu bakora nk'abasesenguzi bigenga barimo Jason Kestans, akaba ari umwe mu bazwi cyane muri bo. Isesengura ryabo ikaba rikomeje kugira uruhare mu biganiro bya politiki bibera i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gutegura raporo z'umuryango w'abibumbye, akenshi ritanga ishusho ibogamye y'ibibera ku rugamba ndetse rikanashishikariza ko hafatwa ibihano bari kwirwanaho imbere y'ibibangamiye ubuzima bwabo. Hari kandi ibimenyetso byerekana ko bamwe mu bayobozi bo mu nzego za politiki za Leta Zunze Ubumwe za Amerika baba bemeye iyi nkuru uko yakabaye, cyangwa bakaba babona kuyishyigikira bafite inyungu za politiki. Aha rero ukaba wakibaza uti ni gute wasobanura ibikorwa bihoraho by'abanyapolitiki b'abanyamerika barimo n'abasenateri bahora banenga u Rwanda kandi batarigeze basura u Rwanda cyangwa se ngo babe barasuye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyamara bakavuga ko basobanukiwe neza imwe mu ntambara zikomeye cyane kandi zigoranye kumva hano muri Afurika. Ibi binatera ibibazo ku ruhare rw'umujyanama mukuru wa Perezida Donald Trump ushinzwe Afurika yitwa Masad Boulos, akaba ari umwe muri bake mu bayobozi ba Amerika bafite ubumenyi bwimbitse kuri iki kibazo. Nyamara we yagize uruhare rukomeye cyane haba mu masezerano ya Washington y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no mu biganiro bya Doha bya AS23 ndetse na leta y'iki gihugu cya Kongo. Aha rero ukaba wakibaza uti none se ko cyemeye ko iyi nkuru iyobya abantu ikomeza gukwirakwira, ese yemera ko ibiganiro bya Doha bigamije gukemura ibibazo bya politiki biri hagati y'abanyekongo bitakiri ngombwa, cyangwa abona bifite akamaro kubireka bikagenda bicika intege? Uko biri kose hari ikintu kimwe gisobanutse, abantu benshi bari inyuma y'iyi nkuru bazi neza ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump adashobora gukurikirana buri ntambwe y'intambara igoye yo mu burasirazuba bwa Kongo, bakaba barimo kugerageza kubyaza umusaruro ko ubutegetsi bwe bugizwe cyane n'ibindi bibazo byinshi ku isi kugira ngo buyoborwe mu gufata imyanzuro ishobora gusenya amasezerano Washington ubwayo yafashije ibihugu byombi by'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuba byageraho. Muri iki gihe uburyo bwiza bwo kurinda amasezerano ya Washington bwaba kongera guhuza abakuru b'ibihugu Washington hagashyirwaho ishusho yizewe y'aho ishyirwa mu bikorwa ry'ayo masezerano rigeze. Rero ukaba wakibaza uti ni izihe nshingano buri ruhande rwari rwiyemeje, ni izihe zimaze kubahirizwa kandi ni izihe zitarashyirwa mu bikorwa? Ibibazo nibitaganirwa mu buryo butaziguye, inkuru iri gukwirakwira niyo izakomeza kuyobora imyanzuro ya politike, mbega ubona neza ko bizakomeza kugenda mu buryo bubogamye, by'umwihariko bubogama babangamira u Rwanda, mbega abashyigikira by'umwihariko ubutegetsi bwa Tshisekedi nk'uko byakunze kugaragara. Gusoza rero ushobora kubaza uti niba ubutegetsi bwa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump bukomeje gushingira kuri iyo nkuru bukarushaho gufatira u Rwanda ibihano, amahoro yasaga n'ari hafi kugerwaho i Washington ku itariki 4 Ukuboza umwaka ushize, ashobora kuba yakongera kujya kure y'akarere, mbega agasubira i rudubi, ku buryo intambwe iyo ari yo yose y'amahoro yari yamaze guterwa ishobora kuba
yasubira inyuma mbega bikongera bigahera kuri zero. Kanda subscribe twongere guhura mu yandi makuru.